एक हुबले यफी वरो की प्रलोक की वस्न्याव सुप ओ पच ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते hakani ka video kwa open snyaw chapi walit u CM ka Assam u himanta da sophausan hajar vot na jaluk pari te chwa wos dangi hamda mu ye subscribe your new channel khanang wayo pten cho cho phiu yo ye ki video wathame te tons dangi u chief minister ka Assam u waman le u senior leader ka BJP u himanta Bishwa Sharma da lead u na ka jaluk bari assembly constituency dang tam sophausan hajar vot Wei hadu kate ka BJP da lead ko da nyaw phau phra sit na ki chispa ar phon ru sit ha Assam. Wei katu hapo yakmat biang uhimanta Bishwa Sharma ka BJP dausan char ko ban ha ka sen wale ha Assam. Kadwa yakmat ka Congress ha Assam u Gorav Gogoi wan da rem u hajor had da ar phau li hajar chispa phra phau ar wot wei da rem u ha u Goswami ka BJP u wada yo nru phau khande hajar sos pa le phau khande wot kadwa u Gorav Gogoi wan da yo u du so phau ru hajar ars pa san phau nya wot wei ini wadep hachwa wo ya thap wot jor bha ka thmak ten ha pradi u Gorav Gogoi wa u himanta de wa ya ben u wi ya wi wan Hei wa u Gogoi da ong u wa em passport ka kurim u himanta artali kadwa u himanta wan da kantaj u yeni we da benjur u ya u Gogoi wa lai u cha Pakistan te du kini don hiki wa kwa open snyaw chapi ya subscribe we like iki video khanang wa yo ten cho cho phiu yo iki video wa thame khub le bon